Immaġina Ode To Joy ta' Beethoven bl-istrumenti u r-riżorsi tal-lum u flok orkestra fil-armonika hemm ċittadini minn Malta, mużiċisti u mhux. Dan il-proġett li kellimna dwaru Ożilino, koordinatur lokali tal-proġett Citizens Orchestra. Proġett li qed jittella f'kollaborazzjoni bejn il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea, il-Kunsill Malti għall-Arti, Onda Marela u taħt it-tmexxija tal-kompożitur Tim Steiner. L-idea hi li fl-14 ta' Mejju jittella dan l-ispettaklu li fih ikun hemm ċittadini Maltin ta' kull livell mużikali, professjonisti, dilettanti u anke dawk li sempliċement jixtiequ jieħdu sehem għall-ewwel darba. You're a citizen, ċittadin, jena citizen. I don't know if you play music, but I certainly do. We can be in an orchestra together. It doesn't have to be that you're a musician or a professional musician. You could just be somebody who's interested in music and you always wanted to take part, so now you can. Għal dan l-avveniment se jkun hemm numru ta' sessjonijiet ta' ħidma fejn il-parteċipanti se jingħataw it-taħriġ u dak kollu meħtieġ biex jittella dan l-ispettaklu. Is-sessjonijiet se jibdew fit-22 ta' Jannar. I think it's something very beautiful to see normal everyday people, normal citizens like me and you taking part in something much bigger than us. On my own I wouldn't be able to do anything like this. You on your own wouldn't be able to, but I think together and along with Tim Steiner and Onda Marella, I think we can come up with something beautiful, rare and first time in Malta, I guess. Kulħadd jista' jieħu sehem. Iktar informazzjoni tista' tinkiseb minn facebook.com/citizensorchestra jew permezz ta' email fuq odetojoy.reunion@eu2017.mt fejn wieħed jista' jitfa' l-applikazzjoni tiegħu biex jieħu sehem. Il-varjetà ta' mużiċisti diġà qed tifforma. I have from bagpipes, drummers, percussionists, singers, trumpet players, violin players. So numbers are growing. We need voices. L-avveniment fl-14 ta' Mejju se jittella fost għadd ta' ċelebrazzjonijiet għall-okkażjoni ta' Jum l-Ewropa, id-9 ta' Mejju. Il-bibien huma miftuħin għal kull min irid jieħu sehem. Kemm jekk int mużiċist, xi darba kont iddoq jew jekk mill-inqas għandek il-ħajra li tieħu sehem jew tkanta, din l-okkażjoni ideali biex jingħaqdu l-għexieren jew saħansitra l-mijiet u jimlew il-palk ta' Pjazza Teatru Rjal b'Ode To Joy kollha kemm hi Maltija.